Na ndio kabindani kau itina wa kutania muthenya wa Andu ala Akuu kwi muthenyani wa iyo nitukumbanisye kati wa maundu na maumu ala andu wa Akuu mesela kwi muthenyani wa umuthi nthini wa kilungu cha keli change wa isu nitunenania na mutaalamu wa andu asu na indi Caleb Chalo niwe winaingewa nthini wa ndambuka ila twikie nthini wa isio imwe vama kuweni na kumathokea andu ala Akuu niugo viukana aingi mena thina mikalile yota mwaitu uu wisikania takamanthe na indi mutumia uu onthe mekwatitie andu mo na indi ve mwaitu ungi na uu wisikania tangi thina wake ni wavata muno ona vala wilie vena wonanyo wa kwiana. Salome Ndungene musomi wa mikalile na thayu wa andu atue director wa ikundi isikania ta Indakacharal Peace Foundation na vala akielesya thina uu waweta kana taweta wene maundu kauta mbe maisha ni mavinduku na yusiana sisembete taoni kumantha maisha kitumini kiwi koloni asia isi akalaku taoni muno na vala kuweta thina utaumanitwe na kithio chanza. Maundu asuta ni mutaalamu wa community ninithitwe nini community for over 24 years na ninithitwe ndi challenge wani kindu chu nundu social pillar in the community ni yaite na ndo makekala ki western ila mundu eana yikalote itia musiai. It is very sad. Salome nukweta kana kwema kumanisya mwika undu wa kwikalanya na andu Akuu makua ni kingi gikuothothea thina wa muthemba uu vaasya ni kitulo muti kwa kulekelia asyai tela thome waie ni gusiana cia dilspethiwe bena gap ya omanakana makeana matwika asyai matwike grandparents yu mwana kilia someana kala town ayulwa kana in the society one time I'll be a grandparent na nicho kitumi meutia asyai may neglect. Now yes either ona there are some cases wenda okay there siana nini siona mundu mukusi asya that is a monkey daddy and it's very unfortunate. Thina wa keli ni kwithiwa negative cultures bado andu ni maende na kuhold ila mwaitu mabika jini ni mekukuowa na siana kama muika wesa idhia ulotaewa katika African way awaiwe nthini wa town nde we so comfortable ai release ana sia kikone musie yula grandparent we mashinani. Lakini wengi mutaalamu uno kuweta kana mikalile ya asyai amwe na undu malikana na siana sioni tu maasiana ingi ikia kusioka misieni. Si yamwe ni very brutal na si yamwe mailo kanzeo ukesa ithia ni mayani awa onaka tethwa ata nutona itha na muka mwana very supportive no yisa ithia anenete muka mwana usu na imono na kana nde appreciate the efforts of mwana kana ona nde appreciate ayesukuwe yu yisa ithia nayo isu ni discourage the siana ile siake siaite na esukuwe nundu nde appreciate na enena negative so asi yamwe ni manena asi nunduku ukesa ithia matuma siana si kalabasa na ikathama ikathi. Yes. Angi ni male hao na kuonye siana siakaba ona me ona kitheka uyisa ithia nduenda kuonya mwana yakaba ona wimwe vyuka we kundu kungi so imbondi ya love asi ya mwe ina love ya kuonya mwana ukesaidia wa uthengea indi sindu sionthe kando na kusiokea mikalile misio na kuvundiwa yulu wa Kusuvia asyai vena mwana wana yo serikali ilikile chambe Salome akiendekethia kwa misi andu ala Akuu na va akiendekethia oingi mbesa iyombwe kando kana itengwote kundu wa Kusuvia kula amwe kana mo makatawa yolo wa kwikalanya na andu ala Akuu andu ala manewa funding mena serious mena passion ya community nita reach nundu nyeju tondo went in the ground. If the government can tell me now here come Salome as the director of Indakacharal Peace Foundation tunenge data ila wina zisi ya ground I'll present the data na ndime uyu ni wethina ona sisi inywene nundu kwi asie yamwe ona matena liu ange mayona nthi tola musie unonie is 95 kibeti chake ni 80 na nicho kwa sia breadwinner lakini hivyo onthe tun join hands nundu mundu muku ti ku choose Bible ni andikitwo kakwa na tumende mena kiliko na matena kiliko nundu ila maina energy they were value to us kwa ona itu to join hands to serve environment zeo kwa andu Akuu in this society. Yukila kingi nundu serikali wa Ruto ukwikia mentalatala ya kukitana na ucha nundu kicho ndhe umo wacho no ucha. Kwianana na Salome Ndungene nola ni mutaalamu wa mikalile yandu nikana namba nini yandu Akuu vama kuweni maindhini wosuvio wa kwiana na kitumini kiuni cho kuona ingi makio waninza na angi mayuwa wanema wauma useni wito wake ni kwa serikali na andu onthe pamwe na mashirika matonotongiane iliko na kwikia mentalatala misio
ndene wa kilungu keke mwana vilingi wa maovo tukitania methena ya Andu ala Akuu kuma va kaundi ya Makueni Mumbanya ninye Caleb Chalo wa Mutunga.